ngoma nsuhuza buri muntu wese umurikira kuri channel yitwa Kanyange TV. Buri muntu wese ndamubwiye ngo hi ndamusuje cyane. Umuntu witanze akaba akibitse kuri ino video agakanda kuri ino video arakoze cyane. Imana imuhe umugisha. Mbibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Icyo kintu mbasabye gukora like, comment and share. Nimukagire imitima mibi ukagira amashyari, mukore subscribe tuzamurane. Icyo kintu mbasabye. Uyu tugiye kureba uburyo ushobora kwishyiraho mask nk'iya kakajwi neza. Uburyo iyo mask ushobora kugira gute kuyikora mask nk'iya kakajwi. Ukuntu bikorwa ni gutya. Turaza tujye kuri TikTok. Niyo application tugiye kwifashisha aka kanya yitwa TikTok. Niyo tugiye gukoresha. Ikoreho ibingibi turasubira inyuma gatoya. Nurangiza ukanda kuri kamenyetso ko guteranya. Numara gukanda ku kamenyetso ko guteranya, uzana handitse effects uhakora. Numara kuhakora uzana kuri kano kantu ko gusacinga kakazere n'akantu kamanuyeho n'akarongo kaberamye gakoreho. Nurangiza utegereze gatoya. Mbasaba gukora subscribe. Umuntu wese umurikira kuri channel Kanyange TV ndamusaba gukora subscribe. Nurangiza zano muri search wandikemo monkey. Haba harimo ama mask menshi atandukanye. Kubona ko yakakajwe ngiye hano harimo ama monkey menshi atandukanye. Ngaya hano ditemo nk'iyi. Ditemo nk'iyi. Dufate video dutegereze gatoya. Tugereze gatoya cyane. Kubona ko face yagize gute yagiyeho. Kwibona face ko yagiyeho rwose uyu mwana ukubona ko yamubereye cyane. Face yagimaze kugira gute kujyaho. Iyi face uri kubona ukuntu ibiteye. Ubona face ukuntu ibimeze. Ikuno face bigize gute imeze. Ikuno zino face wagira gute bazishyiramo. Hangara dushatse twashyiramo n'ingi yindi. Nayo tugareba ukuntu biba bigize gute bimeze. Rukiya kubona ko iyi face niyo yambaye neza cyane. Kubona uburyo ibintu byose bigenda bikorwa hano kuri TikTok. Haba hariho effects nyinshi cyane. Murakoze cyane kuri TikTok. Uburyo ama face uyabona uzana kuri effects. Searching face yose wifuza. Ushaka gushyiraho umuntu ushaje, ibintu by'ama face yose ushatse, old man, ibintu byose wabishyiraho, dog face, buri kimwe cyose ama face ahangaha kuri TikTok aba hari. Mwambashimira ko mwitanze mugakurikira video yanjye kuri Kanyange TV. So gukora subscribe. Murakoze cyane. Imana iba umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Thank you.